Asal lomak masih dijual, lomak sudah dibawa. Kemudian kita bisa lupa mengalahkan. Saya sudah mendapatkan akan pada sendiri. Asal mereka berdua bertanggung si borong di matado si tua tuh hidup koras-koras takut pada di barong. Masalah itu sama kemudian. Pasal kami ilosong pagi dua kamar itu. Sahat mereka ulit lalu, sahat tu para rasa, sahat nak tuntang. Pengalaman dia ni, asal pasal kami ilosong pada ribu. Tapi nasahat di debata di tonga-tonga di ulaw sa derion. Asa takula masih bagati kidolo di pangiringan. Oras pahamu. Rajanya mangburun nami dihamu naman dongan tubuh. Allah hidahami daw hamu marsi bayring-iring. Idaw basat nabi ulus nagajak setoro rambut. Sahat matok sul. Sahat matok tubotenya tiga ras. Sahat mahita dengan mangulu. Sahat mahita tupang gabian. Sahat mana tupang rasa. Basat nabi. Bayat na hubartu si. Taruli hita pasu-pasu marhite-hite pandonga sarepionti ima dia na komuna nong gabi hela nami guru nami nong gabi paromay muna asal lomak matong silat juang lomak matong so binabuhan mana tu dia be rajanya mang guru nami nangalaka tu si mahamu dapota parsaulia sahat matong solu sahat matong tiyan tiga ras basa tabi ulus tagajak setoro rambon sahat matong kamu tu banggabian sahat matong tu parorasa baru si kami beda bang batu si Jumpang mati kina tidak dapat mau basta ramah aku sauduran tadi roh doon amang buru nami asal lomak matong sila juang lomak matong so binabuan marang dunia be amang buru nami dok na buru nami mga laka tu si mahu kamu dapat apa sauduran saat matong suru saat matong turun tiga ras inaw pasal tamu lus nagajak seorang rambut saat mahita tong tupang gabian saat mana tupang rasa dan si tadi Taruli ita pasu-pasu asa tapulang matong si baganting dinulot di pangiringan oras mahamu raja di pamuron niya amang buru nami suang-suangainan ihamur raja di dongga sahutan niya amang buru nami alawi dahami dohamu marsi pairing-iringan asa lomak matong si juang lomak matong so binabuan mana tu dia pihamu mangalaka tusiba hamu labota parsaulia sahat masulu sahat matong tubotnya tiga ras sahat ma upasa tabi ulus tagajak setorok rabot saat matok kita tubang gabian saat manang tupar merasa bagus si tabi Suang-suangan kita mamang guru namin na gabi na dapat sal. Ito matongan ni ulaw muna marga sa anusay. Asa. Pinagtikon hujur matuto pinitabiya. Mana dunia pe hamo mamang guru namin mga laka.
Dusi mahamu dapotan parsaulia. Asa umasa kami ang lulus na ganjang si Dorok Ranggoy. Sahak matong sudu, sahak matong tubot niya ni Tigaras. Sahak mahamu nilang Pangulo ang guru namin. Sahak matong amo tupang gabihan. Sahak barang tupang buasa. Para ko sinabi ng kamudo, gundang lahumbat dosi.